हेलो फ्रेंड्स मैं हिरामणि शर्मा और एया मोर बेटा आयान मैं भाविছোঁ এটা चेनेल खोलो जत आयानर एक्टिविटी बिलाक आपलोड करिम और सरू लरा छालीर एक्टिविटी बिलाक खूब ভাল লাগে और आन 10 जনৰ मुखतो हाहि बिरिङक और এই স্মৃতিবোৰ সোঁৱৰণি হৈ থাকক ভৱিষ্যতলৈ সেইবাবে এই চেনেলটো মই খুলিব লৈছোঁ আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেল আৰু এটা যেটো আছে वर्ल्ड अफ फैक्ट हिरामणि शर्मा हेतु निश्चय चाय आसे और हेतुर लगते मैं आजिर परा एटू चेनेलेও कन्टिन्यू करिम बेटा हाई কৈ দিয়া এবাৰ हाई কৈ দিয়া हाई কৈ দিয়া बेटा हाई কৈ দিয়া हाई ইয়া টাটা টাটা কৰি দিয়া টাটা টাটা ঠিক আছে তেন্তে বন্ধু বান্ধৱী সকল নতুন ভিডিও লৈ আহি আছো आयान एंड मम्स मस्तिले आपनालोকক स्वागतम जनाइছো আমি মন্দিৰত আহিলো ধিয়ানে সদায় মন্দিৰত আহি উৎপাত কৰি থাকে এনেকে এটা চাও টিলিঙা বজাবানে আৰু মই তাক মানে টিলিঙা বজাব দিও এইটো লোৱা আহা 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 আহা